namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namthetha khalo le album ya Hosingove, of course, Mr. Post na Dr. Joe Shirimani. Hi ri karhi hi ti linka na ya Khuzani. Hi tele yena la. Yeah, so guys, so as you can see kwalani nkarhi i 10:08 siku ti 5 ta December. Fika hi search ngombe swi tivaka kwalani ku South African iTunes top albums, as you can see kwalano. Fika hi click the link. Okay, even then izuma. Tlhela hi refresh just to be sure. Maswona hi refreshing. Hi zoom again advert cincini mi swonini. So nkarhi le henhla, as you can see i 10:09 at 5 ta December. So loko fika hi cheka la hi fika hi kuma ku DB ni Mr. Post cool. Dibbe Khuzani tlhela ka number 3, as you can see Khuzani lo manjeni eka ka number 3, as you can see kwala. Loko gaza hikwatini, then Hosingove ledi dung bin, as you can see le loko marketing reunion maka na ku meka sure swi kanetiki ku ha ku nga maka ho hi tlhe hina na le henhla le, as you can see na nkarhi wa tikomba le henhla komisa ka swi editiwanga i buwini Khuzani. Like yo, ni nga vula tano guys, mi nga ku streaming, congratulations to n'wina first. Hey, mi le ku tirheni swinene. Lembe leri hayi vazulu hi va fikerini. So album leyi a ni yi vula swo ka ku ri Soul Brothers. Ku ni vona un'wana ni screenshot kun'wana ni swona ku swo ka ku ri Soul Brothers, a na ha va vona mina kumbe va koho kwala na mhaka na vo, mara a va ha ri ku vona ni ri ka top 20 la. Hi vona a va ni choice nyana va vazulu na vona. Se ve le ku buweni strong, as you can see. And then nothing about Zulu, I think the corner le Zulu. I have Zulu le. Vedere. Emfeze mnyama. Is Zulu this guys. Amvoyin. Is Zulu. Ani vela le traditional albums, I think. Yes, Zulu ya traditional album. Na hello inyum. If you ka number 5, avele ku tshineleni la top 3 liya akuza ku tshinela munhu. Tinyu ti tele guys. Vona tinyu leti nga tala la hansi. Una tinyu to tala ngopfu la avele ku tshineleni. Tinyu. Hinkwavo leti nga la. Hinkwavo avele ku tshineleni. Swilo swi ku tirhweni swi ka gaza. So swi kahle swinene. Competition ya so yi kahle. I wish na next stage va so swi endla ku artist ta hina ti kha ti generate income, while at the same time the first kha ti tsaka swinene. Swi fana na bolo nyana this competition ya number swinene. So Dr. Joe Shirimani yaleyo, as you can see ya ha ri ka number 1 sweswi i khale ngo yi ri la. I khale swinene. Khale so yi la ku breaka record yin'wana hi nga ta hi kha hi update on the next video loko swo endleka, of course hi leswo. Se mi tsakisile loko ni posta timbaweni, tibhoncisi, xiridzani, na loko ni khini ya tihon'wini. Hoyi van'wasi hi lama mati ya lwandle na posta ni kwala se ni ku sorry vhele ni onhele mani ku sorry ni nga dyohanga ni ku sorry vana va mhani. Mati ya lwandle lama na posta ni mati ya lwandle ni